Tuhan pengawal dengan erkuasa, ibas gem-gemena sekel damena. Kam sinurusa manusia mulih kuasalna, isalih kendu jadi abutana asalna duwe. 1000 tahun seringa yakam durasa dawari, desken warisi derbisi enggo lepas, tapi bagi pertukaran jaga malam saja. Tuhan pengawal dengan erkuasa, ibas gem-gemena sekel damena. Iom kendu kami desken nipi, desken dukut si ertunas. Pagi-pagi tura dengan terlak ia, tapi melus me kenca benwari. Tuhan pengawal dengan erkuasa, ibas gem-gemena sekel damena. Dage ajari kami ngertikan uga gendekna umur gelu kami, gela kami jadi kalak pentar. Oh Tuhan, digan kam ngadi merawa, mekuah minatendu kemahendu. Tuhan pengawal dengan erkuasa, ibas gem-gemena sekel damena. Useken min kelengaten duman kami tep-tep pagi-pagi, gela kami banci meriah ate dengan muji kam, kidekah umur gelu kami. Oh Tuhan di bata pasu-pasu min kami, gela rulih kami ibas kasakai si idahikan kami. Tuhan pengawal dengan erkuasa, ibas gem-gemena sekel damena. Haleluya, haleluya. Pasu-pasu minaku alu siang ayon duo Tuhan, jenari ajarkan man bangku undang-undang du. Haleluya, haleluya. Jadi ajar Yesus si Tuhu Eindame pedah berita si meriah man kita ibas wari minggu semal si pe-20 teluken Einda. Biasa kalengenda si begi karena turi-turin karena si Nasruddin si pentar Einda. Isungkuni telu kalak pentar sidaiban meia karena kepentaran na Einda. Kalak si pemena bagainda nina. O Nasruddin, ijakin ngenda situ huna kel buku pusat doni Einda. Reh nina Nasruddin, pas kelitruh naheng kue.
nina kalak si pemenandai uga banci ibuktikan du karena siye adilah kamtek si barindu saja nina Nasruddin makareh nina kalak andai ngalawi adi ena isi pelago banci dalam kencan kalak si pedua kan ay daka penungkunan na Nasruddin piga ngay beligan na krina bintang-bintang silit idatas langita reh kanina Nasruddin enda iya adi bilangan na seri ras bilangan buk si turah ibas kudang kuah reh nina si pedua kan enda uga ban si buktikan du karena siye reh nina Nasruddin adilah kamtek beligai saja buk si ibas kudang kuah adi aina kalak mau tungaina nina kalak si pedua kanda jangan mungkin bansi beligai buk kuda reh nina ka Nasruddin adi kalak mau tu aku engkai maka sungkun doaku uga carana beligai bintang idatas langit kalak si petelukan endaka penungkunan na tempat-tempat kel melala keliang kandu karena kuda senina adi bagai cuba dagi katakan manbangku piga dagi beliganna buk silit ibas ikur kuda dua reh kanina Nasruddin janah cirem beligan buk silit ibas ikur kudang kuah 1000 ina keras beligan janggut dunia buktikan du mindagena di bagaya reh nina Nasruddin bagenda adina nukah kel ngebagenda si ban ruah ndu sada buk ikur kudangku ucabagai kuruah ka sada janggut ndu adi seri kari maka payo tuhu si kukuatakan adilang hertina la payo nandai bapa turang rasenina si negu-negu kegeluhan enda labo otak pemeteh si luar biasa jagona tapi kepentaran pusuh kepentaran ngenda si banci ngangkai kerina perbahanan pendahin di bata si nelamatkan kita paksa kata waripe janah Yesus kap kepentaran di bata maka gelah lit ibas kita kepentaran idilo Yesus kita gelah jadi ajar-ajarna guna jadi ajar-ajar Yesus kap maka ituduh kenaman kita kaikin arusna syaratna jadi ajar-ajar Yesus enak retina redalan kita ras Yesus janah deher kompak rekandu-kandu ras Yesus ngikutkan Yesus ertina ngit kita nadingkan iketan-iketan kekeluargaan janah nadingkan kepentingan tajine jadi ajar-ajar Yesus enak bali ngenda ras dalani kegeluhan si baru si banci tuhu-tuhu memang pelain tuhu-tuhu ibas kegeluhan singgo semal si dalani kita ainda mengertina kata Yesus rate segat nang dangi orang tua keluarga turang rasenina bagai pela rate keleng nang dangi kesahna jine mempersilahang rate segat ainda labo artina ipersilahang orang tua janah entah itu kuli kai bunuh hilabo ainda artina la kita terikat man keluarga maka ajar-ajar ainda lanai yang mengukurkan keluargana saja lanai iukurkan na kerina karena perkadai-kadain si terpaksa bagai dan terpaksa bagah janah
layu kur kena buaya gelah selamat man bana cine. Engkai maka ipulahi inda krina. Sebab kini rajaan di bata, pendahin kini rajaan di bata enda labo enda sekadar jadi perkara ngurusi kesahku jinai, entah pengurusi sada lembaga-lembaga singgo pajak majilai lang. Kini rajaan di bata enda endam pendahin di bata. Jadi ajar Yesus bengket kita kubas pendahin di bata saja. Turang rasenina kekelengan. Jadi ajar Yesus kape si peduakan mekap mersan silang. Jana silang labo dalam darami si mesui si mesra labo. Bas Yesus ngolit silange. Dalam kebenaran mekap dalam silang. Silang enda labo asal ngomberat kegeluhan, kini seran kesusahan, labo silang. Silange kai erdalin kita ras Yesus meresan silang guna maba kita kubas kemuliaan. Silang enda dalan kubas kemuliaan, mekap dalinkan kekelengan. Ngikutkan Yesus enda ngomenda arus ipertimbangkan alum zilai mehuli. Jana ugang enda ngomenda paguh pusukta ngikutkan Yesus gelahna sekali jadi ajar Yesus, tetap jadi ajar Yesus. Kaik saja pes terjadi, labo setengah-setengah, labo monce rukur, labo gelah na diruntung saja menbangku maka ku ikutkan Yesus dilang lanai. Megati kelibas kita baginda, sitik kita tertono libas kegeluhan gereja nis kita laos kusideban. Indah ma, retina kalak silang bagas iukuri. Ngikutkan Yesus merasan silang enda jadi sada jaminan maka kita sekubas kemuliaan kegeluhan. Enda mengertina perumpamaan sini pesah Yesus dai kerna kala si majakkan rumah entah pe si tentara Athena si perang ngasup entah lang. Bapa nande turang rasenina. Payo tuhu. Ngikutkan Yesus enda memang labo nukah, tapi meriah ngikutkan Yesus sebab hadiah nakai. Kini sertan geluh, kini sertan kekelengan. Enda kira-kira balik enda ras cakap-cakap si melumat ibas medsos nina. Sabar lakin mesunah nina. Engkai makalam sunah sabar sebab hadiahna surga kegeluhan. Langa dinukah-nukah saja hadiahna gua geme payung. Maka ikutkanlah Yesus guna kepentingan Yesus jinai. Ulah siban Yesus enda jadi dalam guna nguntungkan man banta lang. Pedah man banta si muhuli. Ulah kam ngadi perbahan entah kam tupung latih akap lu. Tapi ngadilah kam tupung kam rulih mehuli. Ulih mehuli ngikutkan Yesus mekap tambah man kita kepentaran ibas dalani kegeluhunta si tep wari. Mari min subadagikan si uji ugakin ngolit kepentaran bas geluhta. Besi 50 kilo, ras kapas 50 kilo, adidabuhkan kunahai, apa yang dasuin? Jawab napai? Sini suin mekap nahai, jawab kalak si pentar. Siya pe sada tanda kepentaran kang si deban. Ngasup tawa nang dangi kesalahan ta inda bansi pegedang geluh ta. Tapi disitawai kalak si deban inda bansi jadi rebansang geluh ta gendak. Maka mari rate tutus megenggeng jadi ajar Yesus ngasa kita menang alus serta. Amin. Pace ebene dibanta masu kam krina
Bapa, ras Anak, ras Kesah si Badia. Amin. Yoga kita kerina ibas gereja si Badia, ibas rumpun kita sentudu, rikutkan pusu tangaku. Kristus mengikutan ta, sinuluhi lalintang. Dagi olah kal kita sangsi, amin kia bueluni. Dagi olah kal kita sangsi, amin kia